nakho sengiqalile sengihlolwa no. Bangathiwa ngitholele iYouTuber futhi ngiphindele ehhotela ngisangaye ehhotela. Sifike swambathe futhi amathawula amhlophe. Okusala uma ukuthi nangonyaka ozayo kumele ngimhlangene ngizole. Neso. So bafethu ngizama ukusho namanje ukuthi ihloli la ngaphansi alikho emathawuleni amhlophe. Yes siyazi ukuthi ama-judge vele kumele ihloniphe nje but mina ngeke ngize ngiyeke ukwenza ama-video ami nomngane wami just because sengiyahlolwa no. Angilontshe lo mhlolo mina ngahlola ngoba nje ngifuna ukuclearisha nawo umazi nekungicabangela into engekho. Cabangela into engekho umuntu. Sanibonani ngoba lokho ngami. Ngiyacosula indaba le ngiyinake isiziyadlula wakhuluma ngayo yadlula fine. Into ezokuthi ngize ngiyinake le ndaba ukuthi lobe mention mina. Le video le kaMakaGucci yezo. And le video le eyenziwa uMaGucci mangithi ngiyayilalelisisa kahle ayikhulumi ngami. Ayingithinti isidalo. uMaGucci wayekhuluma ngalamatshishi lawa average afike emhlangeni engahlulwanga. Yezo. Ofuthi mina ngahlolwa ngafika nani nasi certificate. Ngathi mangifika naso bathini bathi ngisithengile because ngaphosta lapha Facebook bathini bathi ayingisithengile. Ngathi okay futhi kulungile ngathi ayishuthi ke nakusasa nizothini nizothi hayi kushuthi lo mhlanga uprivate because bathini bathi private ogogo kunjalo kunje mina bengazi ukuthi private ogogo. Okay guys ngikhohlela ukungitshela mina oqala ngilontshije lo mhlolo mina. Angilontshe lo mhlolo mina. Yes. Izasenza usizinyela ukuthi hayi ngihlaba ngangikhalelani noma kunjalo njalo kunina sengicanga into engekho nina. Ningicane into engekho. Ngakhiye after mabomali ngasiletha bathini bathi sisigwaziwe bathi sithengiwe angithi okay kulungile futhi nalokho kusho ukuthi ke nani nomhlohlo kuyothiwa hayi bayibophela noma wayisikela wayigwazela yena le nkomo le wayisikela na wayikwenza strong of which is okay futhi wakhona base bengimenshina kule video of which mina angihlangene nayo angithi mina angithi ngangengeze ngisuke lapha eThekwini ngeke isikole bese ngizo-attenda ama-camp lawa alo la ukuthi kuthiwa hayi umuntu akayanga angithi ngangengeze ngisuke lapha eThekwini ngeke isikole bese ngizo-attenda ama-camp lawa alo la ukuthi kuthiwa hayi umuntu akayanga ecampini kunjani ngangengize ngeke esikoleni mina bese ngihamba ngiyo-attenda ama-camp but into engayiqinisekisa ukuthi angiyilaphana ukuthi like angihambi namanye amalokhuzana amatshishi ngingahlolwanga because babezokhuluma bese hayi asimbonanga laphana emacampini sesiqhamuka sizombona la ngahlola futhi angithi so le video la maGucci ayikhulumi ngami guys ayingithinti nje nakancane bakhuluma abantu abangahlolwanga abavele baqhamuka emacampini mina ngahla nasi certificate la ngahlolwa nganingi kwathiwa ngithi ngakhetha umhlanga ngawubamba because ngawuthatha nje nakhona noma ngawuthatha kodwa nje khona ngawuthatha lo mhlanga kusala ngawubamba okubalekile lokho kwathiwa senayikhethela vele imhlangano ngikhethe store qala mina umhlanga ongaka mina angilokhanga ngithi ngicane nginikele omkhulu ngenzela khona ungazuqhamuka ngoba ngiyazi ukuthi angikaze ngenze lutho ngisaphelele nje fine futhi kulungile nalokho nathini nathi angazi umuntu oyemahhotela nomfana kunjani oqala lwana ngendoda yami andila ngendoda yami uqala nje lokho umfana yes but umngani wami at the end of the day guys angangize ngithi mina makumele ngiye emahhotela ngeke umngani wami nginaye bese hayi ngihambe ngiyohakaza abangani bamantombazana ngoba ngithi hayi ku social media bazothi no ukuhlolwa kwami ngahlolwa mina sengiwaqalile ama-video ami nomngani wami and ngeke mina ngize ngiyeke ukuhamba nomngani wami ngoba nakho sengiqalile sengihlolwa no. Bangathiwa ngitholele iYouTuber futhi ngiphindele ehhotela ngisangaye ehhotela. Sifike swambathe sengiqalile sengihlolwa no. Bangathiwa ngitholele iYouTuber futhi ngiphindele ehhotela ngisangaye ehhotela. Sifike swambathe futhi amathawula amhlophe. Okusala uma ukuthi nangonyaka ozayo kumele ngimhlangene ngizole. Neso. So bafethu ngizama ukusho namanje ukuthi ihloli la ngaphansi alikho emathawuleni amhlophe. Yes siyazi ukuthi ama-judge vele kumele ihloniphe nje but mina ngeke ngize ngiyeke ukwenza ama-video ami nomngane wami just because sengiyahlolwa no. Angilontshe lo mhlolo mina ngahlola ngoba nje ngifuna ukuclearisha nawo umazi nekungicabangela into engekho. Cabangela into engekho umuntu. Sikana lo moya nomsindo. But yeah guys ebengifuna ukusho sengikushilo ilokho ayingithinti le video noma ngathi ngiyitwitwi I don't care okusalayo ihlolisa khona lona and mina nomngane wami ama-video sazoqhubeka siwenze mawukuthi simele siwenze endlini yethu kulungile soyenze endlini yethu mawukuthi siyahhotela sophindelela kodwa okusalayo ihlolo lizobe sakhona noma ngathi itshitshela nasimile guys akudakika kodwa ngikwazi ize ngiyekwenza ama-video mina ngoba ngithi ngihlonipha nina no angeke okunye ngiyomuliswa ekhaya mina angeke ngimuliswe social media so if ekhaya bayobe besazi ukuthi mina ngitshitshi ngalela langa angeke beye ukungimulisa ngoba nina nithi nina ngihamba nomfana emahhotela nisho umngane wami njalo ngiyomuliswa kithi angeke ngimuliswe social media anginankinga nkosana ngiyabonga.